Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere y'uko ibihugu byombi bisinyana amasezerano y'amahoro nk'uko Reuters ibitangaza. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakomeje kuvuga ko nta ngabo ziri muri DRC, ko ahubwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi nyuma yo kubona ko leta ya Kinshasa ishaka kurutera. U Rwanda na RDC byamaze koherereza Amerika imbanzirizamushinga z'amasezerano y'amahoro mu ntangiriro za Gicurasi 2025. Amerika izihuriza hamwe havamwo umushinga w'amasezerano y'amahoro wahawe guverinoma z'ibihugu byombi. Umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika, Dr. Masad Boulos, avuga ko usibye kuba aya masezerano azasiga intambara irangiye, azasiga umushinga w'ishoramari wa za miliyari z'amadolari mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo Tantalum, zahabu na Lithium n'andi. Dr. Masad Boulos muri Gicurasi uyu mwaka yabwiye ikinyamakuru Reuters ko Washington yifuza ko aya masezerano y'amahoro yaba yarangiye mu mezi abiri, amakimbirane ahari agakemurwa haherewe ku mizi. Reuters ivuga ko yabonye inyandiko zizewe z'imbanzirizamushinga w'ayo masezerano arimo ko kugira ngo asinywe ari uko u Rwanda rwakura ingabo, intwaro n'ibindi bikoresho muri Kongo. Amerika yagaragaje ko hari ingingo z'umushinga w'aya masezerano u Rwanda na RDC bishobora kutemeranyaho, bityo ko muri iki cyumweru ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bazasubira i Washington DC kugira ngo ibumvikanishe. U Rwanda, RDC na Amerika byemeranyije ko inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro igomba kuba iri mu murongo wa gahunda yemejwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC n'Uwafurika y'Iburasirazuba EAC, igamije gufasha aka karere kubona amahoro arambye. Byemeranyije kandi ko iyi nyandiko izajya mu murongo w'ibiganiro byahurije u Rwanda na RDC i Doha muri Katari muri Werurwe 2025, ndetse n'ibyakomeje guhuriza abahagarariye RDC n'ihuriro AFC M23 muri iki gihugu. Guverinoma y'u Rwanda kandi yananenze bamwe mu bayobozi bakomeje gukwirakwiza mu itangazamakuru inyandiko zikirimo kuganirwaho gutegura amasezerano y'amahoro yitezwe gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yanenze imyitwarire ya bamwe mu bayobozi mu gihe bimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga byasohoye amakuru avuga ko bahawe amakuru y'ibikubiye mu busabe bw'ibihugu kugira ngo ayo masezerano ashoboke. Ikinyamakuru Reuters cyasohoye inkuru ivuga ko hari amakuru cyahawe na bamwe mu bayobozi ba Amerika ko icyo gihugu gisaba u Rwanda gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko mbere y'uko aya masezerano y'amahoro abanza gusinywa. Nubwo amahanga yose adahwema guhamirizwa ko nta ngabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa RDC, impuguke mu bya politiki zigaragaza ko abakoreshejwe mu gukwirakwiza ibyo bihuha ari abanyamakuru basanzwe baharabika u Rwanda mu bitangazamakuru mpuzamahanga bakorera. Minisitiri Nduhungirehe yanavuze ko kandi ayo makuru yahawe itangazamakuru agoreka ibyifuzo n'inyandiko z'akazi zikubiye mu mushinga w'amasezerano y'amahoro, kandi ashobora gusubiza irudubi ibiganiro by'amahoro bya Washington. Yagize ati, ndizera ko inzego ziri mu biganiro biganisha ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC zirimo gusohora inyandiko zigoretse ibyifuzo n'inyandiko z'ibiganiro mu bitangazamakuru, zizi neza ko zishobora kubangamira intsinzi y'ibiganiro bya Washington. Kwa 25 Mata 2025 nibwo
ubwo u Rwanda na RDC bashyize umukono ku masezerano y'ibanze y'amahame yasinyiwe agamijwe gutegura amasezerano y'amahoro azagira uruhare mu kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari no kwimakaza ubutwererane mpuzamahanga bufungurira amarembo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ayo masezerano y'ibanze yari ayo gufasha ibihugu gutangira ibiganiro biganisha ku kuzahura umubano biri ku murongo umwe ku birebana n'ibibazo by'umutekano muke muri aka karere. Ayo masezerano y'ibanze y'amahame akubiyemo kuba kandi u Rwanda na RDC byaremeranywe ko ubusugire bwabyo ari ntavogerwa, bityo bikaba byari byiyemeje gushaka uburyo amakimbirane ahari yakemurwa mu buryo bw'amahoro aho gukoresha ingufu za gisirikare cyangwa kubihoza mu magambo gusa. U Rwanda na RDC byatanze ibyifuzo mu masezerano y'amahoro. Ibihugu byombi kandi byiyemeje ko bigomba kubaha imipaka ya buri gihugu kandi bikanahamya ko bigiye gukumira ibibazo byose biteza ibibazo byambuka mu bindi bihugu no kwirinda kwivanga mu bibazo bya buri ruhande. Nanone kandi u Rwanda na RDC byagaragaje ko bifite impungenge z'umutekano muke mu mipaka bisangiye, maze byiyemeza gufatanya gushaka umuti w'izo mpungenge mu buryo butarengera ubusugire bwa buri gihugu. Ibihugu byombi byanashimangiye ko amahoro n'umutekano ari ingenzi cyane, ko kongera ubucuruzi n'ubutwererane mu by'ubukungu byambukiranya imipaka. Impande zombi kandi zagaragaje ko zifite ubushake bwo guhangana n'ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko iyahungabanya cyangwa se iyahungiye mu baturanyi, ikaba igiteza umutekano muke mu bihugu yaturutsemo. Byiyemeza rero kurekera aho gutanga inkunga mu bya gisirikare. Ibihugu byombi kandi byemereye New York ko hagomba kurebwa uburyo bushobora gutanga cyangwa se uburyo bw'imikoranire mu kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro itari y'abanyekongo ariko yabonye ijuru rito muri RDC, ikaba irimo n'uwa FDLR uterwa inkunga na guverinoma ya Kongo. Guverinoma ya Amerika ikomeje gusinyana amasezerano n'ibihugu byinshi bibonekamo amabuye y'agaciro, imaze igihe irambagiza mu mikoranire na RDC ishobora kuzagerwaho mu gihe icyo gihugu kitakirangwamo intambara n'umutekano muke. Ni muri urwo rwego Amerika yafashe inzira yo gutera ingabo mu bitugu gahunda zigamije gushyira iherezo ku mutekano muke wabaye karande mu burasirazuba bwa RDC, unagira ingaruka ku Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ntabwo nasoza n'ababwiye ko ihuriro ry'ingabo rirwanira ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryiriwe mu mirwano basakiraniyemo n'abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 na twirwaneho mu bice byo muri teritwari ya Rushuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yatangiye mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 Kamena 2025 ibera muri santere ya Nyamirima yo muri teritwari ya Rushuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu birometero 40 uvuye Ikiwanja muri groupement ya Bubinza.
urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje nirwo rwiriwe rwumvikana cyane muri ibyo bice, bitera ubwoba bwinshi abaturage bahaturiye kugeza ubwo bamwe bahungiye mu bihuru, abandi bahungira mu bindi bice bitandukanye baturiye. Amakuru avuga ko habaye imirwano ikomeye ariko ikamara umunsi wose, ndetse bikavuga ko hari n'abaturage benshi bayiguyemo, harimo n'umwana w'umukobwa isasu ryafashe rimusanze iwabo mu rugo rikamwahuranya agapfa. Amakuru avuga ko kandi amakuru ava kwa muganga yemeje urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 13, kandi avuga ko iki gitero Wazalendo bagikoze bashaka kongera kwigarurira iyi santere ya Nyamirima bambuwe mu mezi 2 ashize. Umwe mu baturiye ibyo bice yagize ati hari nko mu masaha ya mu gitondo ubwo twabonaga FARDC, Wazalendo na FDLR binjira mu mujyi wa Nyamirima bikurikirwa no guturika kw'intwaro nini n'intoya yagejeje mu masaha y'igicamunsi. Ibi bitero abarwanyi b'ihuriro AFC M23 babisubije inyuma, barabirukana babageza mu ishyamba. Kugeza ubu ngubu amakuru avuga ko umutuzo utangiye kugaruka, naho umubare w'abaguye muri iyi mirwano cyangwa se muri iyi ntambara nturamenyekana. Iyi mirwano yabereye muri groupement ya Bubinza ije mu gihe imishyikirano hagati y'u Rwanda na Kongo igikomeje kuzamo agatotsi nyuma y'uko u Rwanda rwikuye